Tala Fou o Tala Fou mai Ausetalia. O se tase tau mo whainga una ia i tangata whainga ruenga ia ngai mai i New South Wales e whainga ruenga mau mawai wale o fia whaonga ina le stete o Australia i saute po South Australia. O le Make the Move campaign wa o foi naini vai ngā tupe te tele i au unanga pe o fō mai leo leo whaia onga fui mūma whaato sanga ina ia ngai nu i tua e ngā rue ai. Whailoa le 7 News o whaia o ngā o le anga rue no whanga mautua o le ao foina i se pōnesi e 2 afe a ngā i le 3 afe a o tangata whai ngā rue ngai au unanga tau le soifua maloloina po health workers o foina i paketi o atu tai 2 afe. O ta ue le ripoti pe a mara 5% o awa no whai ngā rue tau whaia o ngā i New South Wales o o awa no mai i no whanga mautua ia. E le ilewa nei ona whaalauro mai se tase o tu ai ngā fō o le taawale le Tesla, taawale ia uaru le elitise, au le ua anginga i le so le toe wala awina mai e whaafo i atu, ona onisi o tu langa tau le saunga le mua au ona wha mautu wina. E sidia marerima se lau taawale o le tu ai ngā fō leo le taawale elitise i Ausetalia, o wala au mai le toe whaafo i atu le tu ai ngā o le Tesla Model 3. Na amata tau nu mai i tu ai ngā fōia i Australia le masina o te sema, ma wata ue nisi ripoti le whetu na ingo nisi vaenga i tutono le taavane e mafuai le toe wala uina mai ina ia wha mautu le saunga le mō. O lo tu mau peona a vele Tesla ma i tu ai ngā taavale e le tise sili i Australia, ma uasidia mara se fulu fitu afe taavale o le tu ai ngā lea le Model 3, peona wha amaunia mai le Federal Chamber of Automotive Industries ua whaatawina i tutono o Ausetalia. E whaitau se lau awe taawale i Queensland e maua i whaamauninga o le whala au whaasaina o le cocaine o lato system, ma ua whaamaunia le whaamatalanga ina ua tu whaatasia, whaamatalanga sao ina mai suenga na whaia. Fua i whaamaumaunga mai leo leo i Queensland i wailoa ai, tolu se lau tolu sururua sori ngā tū la whono le awe taawale au whaongaina le cocaine, whaamawina le vāo le aso fito i ulaianga i mai le tolu sutasi o te sema o le tausanga na te nei lua awhelu tolu. I lalo le tūlafono i Queenslandi, o so se tangata e whaamaunia le whaongaina le cocaine mai si puala au whasaina, e mawhaiona whaasara tupe o atu i le lua awhese na wona fitu. I se pepa lao whaamatananga ua whaeroa i leo leo le vai nei, o le ao no whaia ni poloka mo le suesueina o whala au whasaina ia, e au fiai ma le whaia pe o siaki masani, pe a mai a se whaalawelawe tau taawale e tūlai mai. Ua maua whamatalanga i le so ua whaase e ese le i whaia o ngā langolango le Maroons, Cameron Smith mai lona tōwhinga, a sauni atu le au mo le whaatuma wina lona manu malo mo le tolu wa i o tausanga sosoo i le State of Origin. O se pepa o whamatalanga me le lakapiriki a Queenslandi, ua whaamauni ai le tūlanga ma o le asui tūlanga ai Matt Boland i a Smith. E whaasa fururua ta alonga o le State of Origin na ta aloe Smith mo le Maroons ma veai ma whaia o ngā langolango ia Billy Slater ta lumai le lua whelua fururua. Fesoson iei maisi whaia o ngā langolango Jonathan Thurston ma Josh Hannay. Whawhataia i lato uma ia whaper kalapu le Sao Smith e le ta alonga a wa whaailoa e Smith e whaawau peona a wai le lakapi le vaenga la Haiti e meise o lana ngā luenga whaasalalau i ta alonga. Ma le talamuli ua lipatia mai le ofisa le loto Ausetalia ua matuato a tele le au whaatau pepa mo le sei o le Powerball i le poa nā nei le ua o atu na whailonga i le 2 miliona tala Ausetalia. O le whailonga o pito te le o le loto talo na amataina ma o le mori maua le ofisa o lo whaafuaina le talonga e ma eu le tele o pepa ua mai a whaatawina. Whautuaina le ofisa le au fia whaatau pepa ia wawe whaatau pepa a alofia i le poloka i no fuanga whaatau pepa i le poa nā nei ia peono iai fo i se whaatuai i au onanga i upenga ta whaelangi. O le whaelonga mua 2 miliona o le Powerball mo le fia na nei. O tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia wa fo i lau whaafunga mai le nei aso a ia manuia tele ngā ruenga o whenga iai lo tātou tunu whaasoifuaia.